Kublaya pi baro ki bapet yakani ko kubor upet ngo cable news. Kimat makong san menta katayo kilong. Sedang kadorba sunrai ka basan sengi jong kayeng dorba tauan ke jela Meghalaya. Menjur kadorba kerpang ya ka bil penbet thamai ke constituency ke KHEDC. Pet seng laingut ki MLA Congress Syai Marway uba RV Lingdo. Mdan jingtmu ke NPP ban wengno e ke UDP na ke sorkar MDA ong uba seniab halang dhar. Gam ki pulit ya ushambu balik bi ijat ya kawai ke kentai. Kang kerdep lut ki ofis sorkar ha kapakang ofis jong ke KSU hamau sendram. Penkut no ke SSA non-teaching staff ya ke jing ya ki hadin bayo ya ke jing kular halor ki jing dawa. Penkre ke nong bak Shillong ya ke jing ya kun ya ke semi-final jong ke Durand Cup hapadeng ke Shillong la jong Persha ya ke North East United. Kadorbar senrai jong kayeng dorbar tauan ke jela Meghalaya kala sedang hak sengi todin jong katayo bat hak ni kesengi UMLA na keseng VPP uba Edelbert Nongrum ulawan ra ya ke amendment motion ban penbun ya kesengi syong dorbar hendrai kayeng dorbar kala kentat ya ke ni ke motion ban penbun ya kesengi syong dorbar ki MLA kaliang persya bat liang sensyar kali syembenta hak banyak taru halor kiwe kimat kibakongsan. Hagani kesini sedang jong dorbar uba Adelbert Nongrum ulawan ra ek amendment motion menterwa ban kampen buan kiski jong dorbar. Nrai haba ulampang yang dorbar tauan Thomas sangma ulapan ek rai jong yang dorbar ki bebuan kele yang persya ek nega motion bat kumta ke amendment motion ke belawan ra du MLA na keseng VPP kala syaremno. Ulampang ulaong bawat la ke yang dorbar kala kentat ban penbuan kiski jong dorbar nrai ulakular pat ban penjelan nega por la dadan kam nrai om ye kiski jong dorbar. Uba Adelbert Nongrum uloong baka jingbo tang sansingi ke dorbar bat ai tang arsingi ya ke private member business kalalong ke belengkot palat ya ke ba on om yo alat benekran halor ki babun kimat bekongsan jong kejela. Nagaliang sembut menteri rang ba kejela uba Preston Tensong uba kemi ya ke tenat parliamentary affairs uloong baka business advisory committee jong yang dorbar keladap ya tai sani bahaya barokikam bat kumta kalabo ban jong dorbar sansingi. Hagani kesini ulampang yang dorbar tauan ula pentip boleh yok pediang ya kasiti kebalapa do menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma. Ya kejing mamla ajung uban poish yang dorbar bat kumtai kejing keli an sejubab no do sembut menteri rang ba kejelau ba Preston Tensong haga jaka jung u. Ki MLA kene ke dorbar kleshim bentah ke pen pau ya kejing sengulem lor kejing klat no jong kikat kendai ngut kinong tauan ya kejela bat agari India berokowai. Ki bagentop ya menteri rang ba berem kejela usal seng simarak bat uba Raison Mausor UMLA berem ka Mautengkut constituency. Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC hakasngi toding kalapan long ya ka dorbar kerpang bat hakan ni kasngi ki MDC jong ka council kila aji menjur ya ka bill jong ka Khasi Hills District Constitution of District Council Amendment Rules arajar arposau ban penbat bat penhap thma ya ki shnong haki constituency bapher hapo jong ka KHEDC. Khasi Hills Autonomous District Council haka arbulai trek unailar arajar arpusau kalapriang ya ka kaipot jong select committee halor Khasi Hills Autonomous District Constitution of District Councils Amendment Rules arajar arpusau kabalong halor kajing penbet thamai ki constituency bat kajing don kinong tap vote la menjur da ka yeng jong ka KHEDC la ban kado baga delimitation committee kala IT ka kaipot ka KHEDC halor kajing penbet thamai ki constituency man nakaliang ke yang dorbar ka KHEDC kala pa abiang ya ka kaipot ka select committee kabala syong bishar ban penbet ak arpo bat arpo itrek unailar bat ka balawan ra bat menjur hagani kesni ha ka dorbar bekerpang haswa kini unong yalam kaliang persya ubat titos starwell khan ulawan ra ka jing penkala ya ki rule baro kenang ba ka yang dorbar kan pediang no ya ka jing penbet thamai ya ki constituency ha ka Khasi Hills Autonomous District Council. Nagaliang chairman ka KHEDC uba alam perang bla ulabo akamat kayeng ya kejing terwa unong alam kaliang persya bat kayeng ru kelap diang ya kani. Kini gishnong ke belapen bet thamai ki gentop ya gishnong paham sobar kabada ya kanong po constituency ya kabelara no syaka jirang constituency. Ya kayo maulong kabahap po kanong po constituency lapen bet panrano syaka umsning constituency. Ya ka lapalang bat nongra ka bahap ka seorang kam constituency lara no asya ka nong thamai constituency kat ba ya ka raiba nong thamai rai do saw
mau longroa domsken rum domsken bat mau shalia ka bahap apo ka mau senram constituency la penbet no shakalangren constituency ya ka Cliff Colony Risa Colony bat Tripura Castle la ra no shakalat mkra Malki constituency ya ka Sauli Lengkian bat Mausir ka bahap apo kalat mkra Malki constituency la penbet bakan hap no shaka mau khar penthor mkra constituency ya ka lum darbar lum sopo mensan bat kenjat football ka bahap apo kalat mkra Malki constituency la penbet bakan hap no shaka laban mau prem constituency ya ka lum shngan ka bahap apo kalat mkra Malki constituency la ra no shaka nong phamai constituency ya ka mau pat ka juhap apo ka maulai constituency la penhap no shaka mau khar penthor mkra constituency ya ka lat nyang long wa risan lat mau siang nong riwa sopian mau kenro marten wa soalat badosau ko bahap apo ka nong spung soyong constituency la penhap ba kan let no shaka mau plang ding ye constituency ya ka kse ko long marngor lat kse apalat kse langlo mau khan pambe mau khan wa kwang plut mau blay mau junon lau namlang bad nong dom lat milang ka bahap apo ka paryong mau that raishan constituency la penbet no bakan hap shaka nong stone constituency ya ka nong riat ngin yong bad mau luom ngin yong ka bahap apo ka paryong mau that raishan constituency la ra no shaka ramrai jengam constituency ya ka mau ko ama ka bahap apo ka nong stone constituency la ra no shaka ramrai jengam constituency ya ka menyar bi kriang ren siang ra mau berngam pathar khenang ruang mau rukson thenri thiep japlang nong kendang nong pedeng nong dieng kan nong rathau bat nong pedeng je ka bahap apo ka ramrai jengam constituency la ra no shaka motion road constituency ya ka diskiang ka bahap apo ka ramrai jengam la ra no shaka nong stone constituency ya ka malang khasi malang joypur sildubi delbot aberam dubak drop nong hawe agreng amagaun malang salbari gohani mara mausmai maukhar poryu jaslar porshken simanaguri lum maublei hadok langdongdai nong duber porla nong trai maukurubi maukurusi por maulen nong misei por tenang nong kabur nong umkap bat nong hawe ka bahap apo ka motion road constituency lapan bet kan hap no shakaram brai jengam constituency ya ka risyang mau lang riang mau kenjon bri launo nong langsan nong kanyang ken lengdo pendang menrau maupun bat mau eksar ka bahap apo ka nong ston an panhap no shaka motion road constituency ya ka pomlo krai mau bena umyo mau tharia liulong pedang shnong bat rengi shlong na ka nong krem constituency la penbet bakan hap no shaka meliam constituency ya ka nong rem sado thalong mau kalom mau kriya east mau kriya west lum so riau lat mau reng lengkwir bat mau reng mingi kemudian ka meliam constituency la penbet bakan hap no shaka mau plang ding ye constituency ya ka mau ka siang mau diang mau long seisiet lum kse bat lum ding sai kemudian ka lat mkra constituency la ra no shaka sorong kham constituency ya ka lat rengwai ka bahap apo ka nong spung soyong constituency la penbet bakan hap no shaka mau plang ding ye constituency ya ka nong rim hills ka bahap apo ka lat mkra constituency la penbet bakan hap no shaka nong thamai constituency Kasil Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules Arjara Pusau. Kanik amendment rules kadai na kabanta bandi organize biang ikishnong na kawai ka konstitusi shawi konstitusi bakat bala ban balance yaki jingdon jungi nong tapot. If kidon kandiat kumna nong po kapaham so bangar kabari nong po nya bono hajilang nang bakan kam bialong marjan. Kayo mo long ru kabade hanong po konstitusi haga MDC karba haga MLA kadeha umsning ya kayo mau long ru nila taan bang no bakal umsning nang takidon kandiat kato ni kum kalapalang kanongra na sorang kam nira no sha mai nang bakal nong kandiat kan balance kabut
Kita nak tukar lagi sinong na mau sendram kum karai ba anong thumai ba tukar lagi sinong ira no sya ranikor nang ta ka cliff koloni karisa koloni Tripura kasel kini kilong atat sebat ka laim kha isim anong thumai ibu no ha laim kha nang ta ka sauli ka lengkin ka mausir kini ki hapa ka sinong maupat ki babor kata ki hapa ka laim kha kini ki man phai no sha mokhat penthom kha nang ta ka lum dobar ka lum sopo ka men sain ka kanjat football ki babor kata ki hapa ka laim kha makini ki lawan atat sebat laban nyala no sha ka mau prem lawan nang ta kum ka lum singain kepada ibu sekota hapo lain kra laan no sya nong thumai kum juru ka mau pat ka babaro sekota ka don haka mau lai nama klai kan lawan ra lang no bata mau khar konform kra kidon ka tukun gisnong hang tia po lajjan lago siang mau kendro ini baru sekota ki ha ka nong spung soyong tendri kala kham jingai lara no haka mau kham dingge nang ta akajing ide parki sinong na pariong konusi ki bahap hanong stoi nya haka MLA ye ki turu ilara no kum ksia polong marngor berkiwi kiwi nang ta kidon ki sinong ki bahap ka pariong motarai syang baru kata haka MDC kat bah haka MLA ki hangat haramrai dikini ki sinong nya permanang no haramrai kenang bukan suki pun phil ka phim patla ka molai ngim patla ali kadang do di so putam satu dina namar ka jinga ka molai ka lomba kidon ka tuka gilong kompak ini area dia nak tahu gi susim nak tanya kah mau part kaya masan hajar tam kampat da hiarta kan uston minta kalau balance sama ngila ayat lang tiki pare tiki dia hakap slong ye kum kalaban mau prem kum ka jiao kum ka kamu harapan turun pra menta alis ka poisa ki 25 plus ba hadu kat 0% kini ka jupun baik ini konsumsi ke sebelum ba ki MLA konsumsi ba nearly 60% kamu kumnikin you don't have kundai konsumsi MLA MDC naki ar kundai lese ra ko piom kumnu kumba khat khat khandai ni ar pho kinlong kumbalong hi ki MLA MDC lain no gitu gi nyau pratali nomor bagi hak sor hap ya balance Kalaban piung macam hari pulang minta kalau siu dia. lagi mang ngila at ya ka kalaban mentang ngila at ya ka ngi at ya ka lum dorbar lum sopo mensain kenjat football sya nalai kha malki ra chatlaban Hakala sing ublay jong katayong laingut ki MLA ka seng Congress ki bakan top yu Dr. C. Lingdo uba Gabriel Watlang bat uba Charles Marngar kilalet ban pinya sono eladia bat ka seng NPP bat yakini ki MLA la pediang sobha de kinung yalam jong ki NPP ha ka chialang ka belalong ha ka office rekam ki NPP ka badan hanong ba shulong Laingut ki MLA na kaseng Kongres ke berkentup yu Dr. Celestine Lingdo uba Gabriel Walang badu uba Charles Marngar. Haka kat kendai terik unailar arajar pusau. Kilalit ban penyeso eladia berkaseng NPP haga jingalang ke belalong hak office terekam ke NPP haga nong ba shilong. Yakini ki MLA kaseng Kongres lap diang sobha do National President ke NPP Ukonrat Kongkal Sangma ubalong ru menteri rang ba kejela u Presiden ke NPP Meghalaya uba Presiden Song bat kiwe-kiwe kinong ngelam ke NPP. Dangshan UMLA ke Mauhati uba Charles Marngar baru UMLA ke Nongston uba Gabriel Walang kila syak sospon ha kaseng Kongres. Halor ki kami lek persyak ya kaseng. Ndrei UMLA ke Umsning u Dr. Celestine Lingdo ulalat na kajing syak sospon namar ulalat mi benajing pensyai kinong ngelam kaseng Kongres. Dagajing pet seng no kini kilangut ki MLA ke Kongres mentah kaseng Kongres ke don tek satang weu MLA ke tau ba Ronnie V. Lingdo uba mikmat ke Meliam constituency. Bat ru ko munong ngelam kaliang persya ak yang dorbar tawan kejela. Ke NPP ke bayalam ke jing sensyara ke sorkar MDA 2 mentah kelanang bon pat lengba ke jengon penesok ke MLA ke badai nagi bai pat kiseng. My deepest appreciation goes to one of the veteran senior-most leader in the state, who is my mentor, my guru, I should say, Dr. D.D. Lapang. His guidance and mentorship have been invaluable. His encourage
encouragement to join the NPP has been a significant factor in my decision. Today, I am delighted to announce that I am not joining this party alone. I'm not joining alone, but as part of a dedicated team from Mawati constituency. I am confident that we will secure all 5 constituencies by 2020. I'm here to work for the party. And also I'm here to work for the betterment of our people in the state as a whole. And when I look here in the first row, 90% are ex-congressmen. Actually, there is nothing new between us here. It is a journey that we all take, and we decide to go right or left when we see the journey to the right is less beneficial to the people who represent. Situation demands that we should take the left road. This is the situation that we three decided to take. It is not that this right side, the road on the right is totally bad or has gone wrong. No, that road is still there. But for the benefit of the people who have elected us to bring changes and development that we also want to show, we have decided to take the road on the left. Ketin kasih ke orang kuno, ya nanti mi anti, ya nanti mi anti. You take any road, but take the road that gives the best benefit to the people. Kami pengawan kami nak berkat lagi. Yang ia dijadikan di bawah, kan kami isni kita dok. Kan kami isni ke kami kazam kami. Nasmo lengai lagi kumu lagi. Bangan susong kami, bangan sumi, bangan su. Ai katau, bangan itu opposition. Nampak apa lagi yang kita buat. Nasloba kalau kapok nak benda semua tolong tolong ikhwan. Kadang kata tahu apa sampau. Ayo kita beri, ayo kita keren. Yang kejujuran cuma nasional. Andai awak tahu kalau konsumsi baru kam, ya karoi apa, kalau kam ni ya soka. Bakal kita jual dengan kaniskan. Ini orang yang siap, minister, deputy chief Arnold. Ngayon siya pagkajiwan ka juwa hindi ka nantong klan, but nganangla ang ay ka ching sipri makamha ya ka nuspan konsensi. But ya district was kasi hindi ko way. Muskobro ya kini ki lainut ki MLE ki bahaka bakhat kumba kilada klasya nasi ndai bagi wan lasya pendi hakan mengeluk bentar. Ngayon ikot keluar di keren lagi hujan terus gitu. Ngasio i benar dia bawa menangin lagi Supreme Court. Pemilihan Persia yang berat sama National President. Hanaba udah master yang coaching. We are ready for that. But let me tell you one thing. This is not the place of drama. This is the place, the family of NPP is the place to serve the state. Irrespective, you are from which sector, from which denomination, but we are here to serve the state. They nakatagadaw kabapulog ba kini kilaykod kaya may iwadan kulong siya. Kiwan dan Pajasno Manifreda. And as when we discussed with Ban Charles and we said, this must change. And when I heard the voice of the people,
And I asked the people to come in and discuss with me. I heard them talk about it. I heard them express their concerns. I heard them talk about the difficulties that they faced. It did hurt me. And I immediately told Bad Charles that I will ensure that I will change this. And I will ensure that we will give a block to Mohati constituency. We will change what the people have to go through today. But as political leaders, we need to sometimes take decisions. Decisions which may not be the easiest decision to take. Tough moments come in front of us, where some people will say it is right, it is wrong. But what is most important, as what late P.S. Sangma used to always tell me, from the time I started following him as a little boy, he used to tell me, as long as your conscience is clear, as long as you know that what you're doing in your heart is right, as long as you are putting your people first, you will always make the right decision. And therefore today I am extremely happy. I'm extremely proud to see the kind of team that we have today in the National People's Party. I don't think many years back people would have ever imagined that the National People's Party would have such a galaxy of leaders with so much of quality, so much of capability in them. I don't think anybody ever imagined this. It's a great moment for us. And wouldn't it be amazing? And I look back at that day and remember that moment and remember this time now today, when that thought of mine was almost like a prophecy, and today it has come true. We never thought actually it would happen at that moment, really. I mean, just a thought that we should discuss. Saying that this is a quality of the kind of debate we should have in the House. That decision which has been drawn and pushed purely by the desire to see a difference in their constituency, so that their constituency does not lose out, does not miss out, and they're able to take forward the commitments that they've made to their people, has driven the decision that they have made today. And going back to what Lake P.S. Sangma said, that this is really what is a true sign of a great leader. Driven by the conscience, driven by the people's needs and their desires, and driven by a desire to make a difference in the lives of the people. Once again, I welcome each and every one of you to the party. There will be challenges, which is there, but if we are able to keep our focus on what is correct for the party and for the state, I'm sure we'll do the right thing. We trust you and we know that you will do the correct thing to take the district forward. Similarly, our district committee in West Khasi Hills also, we need to work very hard to take our party forward, and with our friends who are coming in today, we need to work hand in hand, shoulder to shoulder, to ensure that we take not just Nongstoin, but the entire West Khasi Hills and the party forward in the state as a whole. Hadirin kejing mi ino UMLA kum seneng constituency wel job na keseng kongres menai ai jing kershan pat ya keseng NP kidon kipat ba 11 ngo diau mensiem ki bajulong kinong kershan ya u Dr. Celestine Lingdo ki banak unit beper ki bahak seneng block congress committee. Halor kini kejing mi ino jong MLA na keseng kongres hak arpoi terek unailar arhajar arpusau. Na kalian kinong ilam ke seneng block congress committee lalu mi kejing ilang ke bekerpang ho seneng. Na kebentaman ai kejing pensyaj kipat ba nong kershan halor kini kejing mi ino jong MLA jongki. Habakran ni kelat pathai kubor hadirin kini kejing ilang na kalian presiden ke seneng block congress committee ba Rocky Marwen ule thu bai kini kejing ilang labo tang hadirin bekeli ya kejing mi ino jong u Dr. Celestine na keseng kongres. Ha kaba ulah juan penyeso no LD sya keseng NPP.
Kilong ba ka jinglet jong MLA jong ki kedai karai shimet jong u. Cucu ulia turu ba ka seng kongres ka sning kamdon benta ARUM hakan ka jinglet peneso jong MLA sya ka seng NPP. Bat kinong kit kam jong sning block congress committee ru na do youth congress mahila congress bat kinong kit kam jong kithan baper kidang ne hi ha ka seng congress. Cucu ba Rocky Marwen ulia tu ba ha ka jingelang jong Central Executive Committee ka balong ha ka shpotrek unailar arajar arpusau. Dr. Celestine Lengdo ulong bonet ban kersha na kesorkar na kebenta banwan ra yaki kampenroy. Berkumta uba Rocky Marwen ula pensyai bagani ke jinglet jong Dr. Celestine kadai karai shimet jong u. Uba Rocky Marwen ula kentui kinong kershan bawala UMLA ula let ban penyeso no syakaseng NPP. Henry Kim dai pat banduk jengkermen namar bagaseng kongres hi kadang scam kadang ya teli bat kanang yai ai ke jingit trailang ke bejanai na kebenta kipat ba ka constituency. Bat kani ke jingelang pemba PE bahadin manakaliang jong UMLA jong ka sning constituency Dr. Celestine Lengdo ubang ila penjob na ka party congress harba ila let ban penyesno no yaladi sya ka National People's Party kani ke jingelang ka bakirki jong ka sning block congress ngilayo ban pelong matarasngi harba baro ni kwa ban pensyai sya baro kinong kersan ba jong party congress kinong tre jong party congress haman la kisnong githau haman la ki unit ni kwa ban ye thu ye phi ban pensyai sya phi ba ka jinglet jong MLA ka jinglet jong MLA jong in ka de ka rai jong ushimet ba ka party congress ka jong in ka sling block congress kamdon benta ARUM hakani ka rai ka jong u kata ka de ka bang kwa ban pensyai ka sling block congress baro kinong kitkam kibadan hangni hakmat jong sling block congress jong district kinong kitkam jong youth congress jong mahila congress kinong kitkam jong area baro ninang yaine kum ka party congress bat kum sling block congress committee hangni ko sling but ni tentu ya ki nong kersan ba ik jongi wat lada MLA la letno sya kaseng NPP kumangong kadiga jingrai jong igishimet ba haka shipau tarik jong ubneu benai August haka Central Executive Committee ilaya tu haka tega meeting bayong bangan let kersan ya ka sorkar nakamenta bangan wanra ya ka roy ka par haka ni ka constituency bansyong haka liang ka opposition kamdei ka basuk ban pendap pendiang ya ka ya ka constituency borokoi bat ya gipat ba ki bajuan ban dangkam haka office ka jongi kata ka de ka jingpen snow ka jongi te de namar kata daw na kencu yi ginong kersan gi bait wala da MLA lalet na terpat yiki ba phimdei ban yerit mensin mo na ko mo president jong party kinong kitkam na du secretary ki vice president paro kinong kitkam jong unit kiyai scam bat nga kencu yi ginong kersan gi bait ba wat rit mensin ka sling block congress kadang scam kadang teli bat kanang ai ya ka jing syakri ka bajanai banganget bahakan ni ka jinglong jingman ka jing kendrum kendram mo baro pia diaw baro pia snosi mo ba kalong lendet ni kalong jendan rekat mo ba ka jinglet ka jong i kala pen syayong kala pendung ka buit ka stat ya baro kinong kersan kinong kitkam bailet marwe mo thanda ya tu ya kinong kersan ge bait lem da ya tu ya ki mo ya ki ban pensyai ba ngan le sindon mandrung syak NPP jadi mar ta kata wat rit mensim umbangalakren maka jinglet ka jomi ka jingtmu ban wan raai ka development akan ka constituency na ka menta ka jingmento upaj ba te kata ka jingla ka jomi ban wan raai ka development ngin sapet ka Shanghai Henry ka party congress ka don home sling ban syakri ban ai ka jing syakri ya upaj ba akan ka dong bakatan Menteri nak kesokar pedeng Dr. Raj Bhuban Chaudhary ubah kami ikatanat Jal Shakti haka palai jong katayo ulahir sa South Wales Khasi Hills District haka ba ulalet ban pet ya kajing pentri kami ki projek baper ki balabay tangka da kesokar pedeng na kabentaban pinbiang ya ka bam di ya ki ba. Menteri kena Sarkar Pedeng Dr. Raj Bhuban Chaudhary Menteri Berikimi Ekatana Jal Shakti haka arpu arterik nailar arajar arpusau ulahir jorep ikiski maper ki bapentre haka district South West Khasi Hills.
Hagani kasi lasenran lang yo menteri daw ba coming one umban menteri bekmi ektanat water resources ke Sarkar Meghalaya uba abi maulong Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills ba ai Laurinyang BDO ke Maukerwat ba kian nong basau EE ke PHE bat kibai. Hagani kasi Chowdhury ulas sedang manjurip ini project ning kong yaki dam harang mau ki bela pentrei leng ba ke scheme water resource pendan spar sakwang potumno bat ke Mauten. Ya ka Greater Maukerwat Water Supply Scheme bat ka Nonglang Water Supply Scheme. Bat hadian ke jingjurip keladan ru ke jingelang bat ki officer jo kitanat sarkar baper jong ke distrik. Haba kerana kelat patai kubor u Dr. Chowdhury uli tho ba ke jingwan ju usah Maukerwat ka long boban pet ke jing pentrei ki scheme baper hagane ke distrik kam tam ya ki scheme ke belebe pisah leng ba ke sarkar Pedeng. Uli tho ru ba ka de ke jing temu jong menteri rang ba do kari Narendra Modi ban kentiu ke jela ka than telam mingi kumlong ki bai pak ke jela. Kamar kata man kakat sansingi ujubha ke Menteri Sarkar Pedeng bakin wan Syakini Gejela. वो मेघालय में डेवलपमेंट के डिफरेंट पैरामीटर्स में स्टेट का क्या कंडीशन है एट लेवल ऑफ इंडिया के अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में क्या डेवलपमेंट का लेवल है, इसको एसेस करने के लिए हम लोग आए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक विज़न है कि डोनियर स्टेट्स जो हैं उनका डेवलपमेंट पर बहुत ख़ास ध्यान है और इसलिए ईच 15 डेज़ पर कोई ना कोई मिनिस्टर आते हैं यहाँ के डेवलपमेंटल वर्क को एसेस करने के लिए और इसी कड़ी में हम आए हैं आज और यहाँ के डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट्स को एसेस करने हम आए हैं कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें डिफरेंट पैरामीटर जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लेवल पर नॉट ओनली जल शक्ति के, क्योंकि MOS जल शक्ति हैं तो जल शक्ति के लेवल पर ही नहीं बल्कि अदर पैरामीटर अदर मिनिस्ट्री के लेवल पर भी क्या डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है यहाँ, उसको हम लोग एसेस करते हैं और PMO को सबमिट करते हैं. Usembut Menteri Rangba Kejela ubasnya balang dhar ubalang ru undang yalam keseng NPP hakasi balang jong katayo ula pentikna bahwa la keseng NPP kala don ye kejing bun pat na kejing wan penyeso langut ke MLA keseng Kongres henrai kem dan jing temu AA ban bujli ya ka kam menteri ne ban weng no ya ka no kono keseng san perthai na ke sarkar senrop lang. Habai keren bikin obatai kubor ubak senyau balang dhar ulang bawa keseng NPP kelas sedang buan hagejing dan ki MLA rekam dan jing temu ban bekno keseng UDP kabadan lang hak sarkar MDA namar klei trailang naruk kesenam arajar kat pra bat kini trailang haduk bandakut kesamoi trekam bat baniai beteng menit trailang hadin kesenam arajar apu praru ulang ba keseng kamshem lalit kro yonoru rei kilaingut ki MLA ke Kongres kilawan hidalade bat kitrang banwanra agi kampen roy haki constituency jongki baru lapan syairu babarok ki MLA ki yo ki kampen roy kamde setiatang ki MLA ki badan hakaliang sensyar barga sarkar ki yang skamru banthe ki kampen roy ke jela barok kawai habakli la ki NPP ke donjing temu ban khotlang no uba Ronnie V Lingdo u MLA bamarwai ke seng Kongres badi uba Vincent H Palau no ngalam ke Kongres banwan penyeso no syak NPP uba senyau balang dhar ulong bakin khot rei la ki kwa ban penyeso syak NPP kalong ke bakloy ban pediang subhai ki Halor ke jingkli la keseng NPP ke doni kanu ke jing temu ban kro ya ka VPP bat ke TMC ban penyeso no bat ke NPP. Uni usembut Menteri Rangba ulong bat ke NPP kam shem lalit keren AA nrei kila doni ki MLA ki ban ki wei pat kiseng ki balawan ban penpau bagi kwa ban penyeso no ke NPP nrei ke seng kadang syong bishar bah halor kanir. Uba senyaw balang dhar ulong ru bakam dan kanu ke jing shisharu bakaseng NPP ke persyang bantan ne ban kro ki MLA na keseng UDP ban penyeso no ke NPP ndrei ke burom ya barok keseng san pertai ki betrei lang hapok ke sarkar MDA baru ulong ru bak NPP kam dan jing temu AA ban bujli no ki menteri sarkar ndrei kan syong pat keseng san pertai ki betrei lang ha ke MDA ada ki kwahi ban bujli ki menteri sarkar nagi seng jongki ulong ba ke NPP ke dan jing temu ban beteng bet ke jing trailang bat kiseng san perthai ke ble trailang menta wada kesnam arajar apu prasaneng bat kipat ba kidai ban duai pat ban yo dunong yalam ubabha ban yalam ya ke jela Meghalaya hadir melalui Kongres langut kan pinjumi kamu bingila yo ya ka majority halor bila yo ya majority emre lain maka jingrum jonggi
Yung lain ki Kongres Assembly tharai pelai TV ke lai express ki media kum ni express kalau kum tu tiki. Hana nagleng jong kum ke NPP party ni don kanu kanu jimut ban gwen yeno ro. Mar broch ka tung nilai Thailand do harja ka pra. Wisude hiba coalition patana jong ni terus ki. Don kanu kanu jimut ban kendria ni ban zai. Ngintai hadu benda kudi ka tempat kumjur yang kiminti ban petang so hadu aro pra Thailand kumjur. You can see they came on their own, not because They came on their own. You see, they are the legislator. They are for development as like how they express very clearly in the media, and that is the one. You see, because maybe they are all senior politicians. They express very clearly also because we need development for people, so we have to choose and select the right directions. Maybe they see that the performance of the government is very good. Maybe that is one reason they are joining with the NPP. There is another reason also, that the majority of these opposition MLAs are alleging is that the government is not giving them enough developmental schemes for the in their respective constituencies. They said that there's a lot of biasness. What do you have to say? No, government cannot give enough scheme to all the constituencies, but we are trying as a government to perform our best. You cannot do the hosting with the honorable MLA. You can't do hosting with the animal, with the subji, with the market of Yodo, not with the peoples, not with the honorable MLA. Don't take it in that line. MLA is an honorable MLA which has been elected by the people. They are respected people. But the NPP is seen as a master of poaching, That is your prediction, maybe right or wrong, that you are one who know. as you rightly mentioned, development is for all. Yeah. But why these MLAs, 3 opposition MLAs, have to come to join the government to get development? Maybe they want more development. Simple as that. They want more development. Maybe. So if they are in the opposition, the government will not give them No, that is not the meaning. Development is for all. But you know very well, maybe once in the government, maybe they get a little bit extra, that we never know. That's the politics. But actually as a government, that is not the mindset. We always try to give equal development for all the constituency. Whether Mr. A will be the chief minister, whether Mr. B will be the chief minister, please pray so that the people of the state will get a good chief minister. That's all we want, I think. Am I right? Hashwa bengin kmi iku kubor, nginya phashwa shipor sa kini kijing penpena.
haba phai biang shaki khubor Ubai unong tray jongka North Eastern Council NEC hakala asing ublay jongka tayo ula syakem no hakipulit jongka la imkra police station halo ke jingken no ba ula don kti hakaban le klem akor ba le bi ijat yakawai ke kentai kabala don arpawai snam karta Kipulit gejala kami jongka khat khandai trik unailar arajar arpusau yala kami we nong tray jongka North Eastern Council halor ka jingken no bau galek klamakor ba le bi ijat ikwe kentai kabran arpawai snam karta Kipulit kathanal imkra adin kali opdiang ejahar kila kemno u Shambhu Sharma sanpu prasnam karta betre kumkasha HNEC na ka quarter jungu Leto bahadian bu Shambhu ulawan paina bang bat kene kabrio kumta ulaya were ka bandung sepok ka quarter sa jungu bat sheme ka tifenja bat dai hapo jeng ka yeng bula le klamakor bat le bi ijat kene kabrio hakapor kumba shibiji tangi emensni haka khat khandai terek unailar Kipulit pat haka arpo trek unailar kile lam tian bishari uni unong lek kamsniu hagi yang syari bagi yang syari kala penmi ko hukum banset khat sausni haka judicial custody Menin janmit niyo jengtip makadan deka repi sapo niyo ko barang tepo NEC de marmar la petip sapo si jong ka lime crab police station de ka OC kala lagi dalade ban take action de nang tu hi la wara you accused but big tips for thana and la pa medical discipline then the case registered against him then that's in sub I want to produce for court but as per FIR dang day minute first time Banyale ban penurlong ya ke jingdawa ban kentiu kerdan no ya ke Mausan Ram CNRD block Shaka Civil Subdivision ke Khasi Students Union lengba ki laitali ki snat trekam jongka ke bakentup ya ke KSU South Empire Circle KSU Lauba Border Area Circle bat ke KSU Balat Border Area Circle hakasni palai jongka tayo kala penlong ya ke pakhang office hakaba ki office sarkar ki badan hapo ke Mausan Ram CNRD block ke lakhang kerdep Kapakhang office berpenlong daga KSU jekilai tili ke circle kata ke KSU South Empire Circle KSU Lauba Border Area Circle ke KSU Balat Border Area Circle renggat ke jingis no aktilang bat ke KSU Southwest Khasi Hills hak arpu artrek nailar arjar arpusau kala penlong ya ke jing pakhang office ke balayat bed hak bala seki babro ke office sarkar ke badan hak Mausan Rapsian RD block lakhang kerdap lut Laban kerauhang ni bagi jing penelong ke KSU ya ke pakhang office kadina kadau ke jing liat menti ke sarkar ban kentiu kerdan no ya ke Mausan Ram CNRD block Shaka Civil Subdivision ke bagi patba kan katahan kila ang nuat daki pausnam mentakasni ke apa atrek na bapra arjar apsau apo Mausan Ram CNRD block balakhat daki lightly snatrekam jong ke KSU kata ke KSU Lauba Border Area Circle ke KSU Balat Border Area Circle bat ke KSU South Empire Circle te halor ke jing le jurip jong ki khat jong kasai nilalap ba baro ki office trekam jong ka sarkar kata kentu nadu ke office jong PDO ke office PHE ke office PWD ke office jong ka forest ke post office bat ke fedco bat kiwe nilalap ba ki lakhang khadat lot te nakliang jong ni ngisno ban ai kublai ya baro ki patba kerpang ya kinong tre sarkar ki balai sno ktilang hakani ke jingdawa jongi ya ka sarkar ban kintiu kardan no ya ka Mausan Ram CNRD block Shaka Mausan Ram Civil Subdivision te kane kapani ba ke jingdawa jongi ki lightly ki circle kalong ka basongnia Hadian bakatanat puli puthi jong ke jala kala aya ke jingkular da ke jingtho halor ke mat jingdawa hakasri hat majai jong ke tayo ko All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kala shemye ka rai ban pensange no e ke jingya ki jongki kabala sedang nado kalai phawai tarik unaitung arajar arposau Hamadan Malki All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association hak arpo trek nailar arajar arposau Kalapan kut nak gejingi ki jongka kabala sedang naduk kalai pui trik naitung arajar arpusau Hamadan Malki. Hadin bekalayo akishiti na katanat puliputi ke sarkar jala lengbau Deputy Secretary uba BJ Karshandi. Kabala kadau ban penurlong ni kijing kular kabala raya kejingelang kabala long bat Commissioner Secretary katanat puliputi Vijay Kumar hak janmiat jongka kat kendai trik nailar arajar arpusau.
Habagran ni kilat patai kubor ke Presiden jangka Association ikong Jennifer Senram ila pentep balapun kut no ekjing ki hadian bekilayo ekshiti ke balapular ban pen urlong ya ka jing dawa juki kata ban pen kiau da ar nak sispa ka seniority allowance man ka snem jangka jing syakri balai nadok shitrek uyayong arajar orpusau ban pen kiau tulap ke basan nak sispa man laka snem ha ka bainong balai man laka snem bat ga BSP balabo nadok shitrek uyayong arajar orpusau di ban bishar hadin beladap sansnem. Nalor kini la betha aru ke office SPD jong ke SSA banwat gilat ban pendrung kerteng hinong trei non-teaching staff ke SSA haka EPFO na kebenta ka Provident Fund. Nalor ban pendrung kini hinong trei haka Megha Health Insurance Scheme. Nila iyo kita kijing dawa kijungi kata ka bamut ki R% kata ka seniority wise kata ka 100% ke annual increment man usnem but itai prapo percent hoy dadang imyo ro ngila hun namar balai ngila penbet ikin room ke drum jong ka BSP ka jongi namar ka longkom ni min hensua kiba wan thamai ru kiyo ka ju ka tulam kiba latri khat trasne min shuaru ka de ka ju ka tulam hendre hakani ka kom rationalization pada ngila yo ya ka tulam paper balik ke seniority wise ke jongiru ke account ti inda ya phai pat shaki wei pat ki benta ngimut ban sngo ya ka sarkar khamtam ya i Chief Minister Badan Bram Jongi bila ailat banshna ya kanika rationalization committee jong ya kanika rationalization committee banshna ya kani but I officially declare dah kini ki members ki jongi ni along member ha ka rationalize committee namar kalong kum ni banadu mensyuahi kam judon kataka peace p balong balance mo kadon kataka gap hapdeng gidon ki pedeng na ki block level na ki cluster level ki bayo very less pay kamot ki baduna ka minimal living wage ru tinata ka daw gidon na pedeng jungi bere ki haban sacrifice ki layo tulop he kami rengkat kami hap syu ngi haban sacrifice namar belai na kabenta bangin ya fill kita ki gap ki badan mo bakan long ya rengkat ken hoy kata ka equal work equal pay tingi kampat yo hi hadu menta tambah nre kala asulong similarly kum kata ka equal work equal pay namar belai ngila pen ya biang lot ngila pen fill lot ki gaps ki badan hajingnya pera preng ubaduna palat bat ubabun palat ngila pen ya rengkat no kenang balai ba fisu tu hi ka jingong rationalization ka bumot pen ya biang ya baro kong ni mo ka jing bakala tip ka day nagalang ka ay bahaka to ka arpusan percent bon na ki member jungi ka claim include dan na preng ki member jungi ki sha exclude ki khamyo ekatuk arpusan percent but ru ka arpusan percent kam don justified na marla pras nem menta ki khamyo ekatulop enhancement ke jungi but ru don na preng jungi bala khat ways nem ki khamyo ekatak enhancement ke jungi na kata kada ki khamya tre banshim ekatuk arpusan percent na marba bon ki member jungi hi marshi teng hi ki khamdon hakatuk alas ka 2% kala ban justify because ni kaun na seniority Pindapit bah haki kam sarkar pindapit haki regular service shis ngiru seniority kam dementa haba super khat mafi baleng inum accept ikani 2% haba ya ka 20 piru ngiladan menta ubawan join thamai unyo tu khatsaw hajar kan ubajon hadian baladon sans ne hadian tu la yo khatsaw hajar spa te kata kala iperang denang ta pre sa 100% man usnem leli te pingi la yo khambun kan kemudian kam syo benginya wan syong biang ni salah syam snem namang ilayo automatically takana ta daw ngilahun kanya kata kajing ya keren jungi baka sarkar kum shibenta ban penbor ya ke sarkar jela bahkan penduk no ya ke personal interview nak benta ke kam ke bahap ke grade B C but D hakala sing ublai jong kata yau ke seng san partai kon hinyo trap national awakening movement knam kala penlong ya ke jing ya ki da ke basyong kelan mengor Hamadan Malki Hagani ke jingi ki lawan bani shimbenta de ginang lam bagi khot jangka khanam hakaba kila dawana ke sarkar jela ba ke deban penduk no ek personal interview na ke benta ki kam ki baret working president ka khanam uba Thomas Pasa udoong ba ke seng kala ai de kedor khas nado na ke sarkar MDA 1 ba deban penduk no ya ke personal interview haki kam sarkar ha grade B C ba D kenang ba ke jingtong kam kan no ke ba khoj bat ban penti kena bagi samla ki batibet ki badai hok kinyo ek kam Ndek sarkar jela kam shim la ken snap ya kene kijing dawa. Ulong bala da penduk no ek personal interview hak jing tungkam kan omlong show ke balik siliang ni bajet ki bahayeng ni ki beriu ke beran jinge dai. Bagi jinge jan bagi sarkar.
Uni unang yalam ka kanam ulapan paru ya jing kami lenti bandan ki MLA ki ban mi syakhamat bat ki ban ra bat keren ni kamat hak yang dorbar tawan ke jela rela ki MLA ki menut ban keren AA kapau syai ba makiru ki ap ke domet ban yo tap kam ya nur ya no na ki constituency jongki pakajing tumuhi jong kani kajing wan ka jongi kani kajaka kalong ban pensawa ya kani kajing angnut jong babon balang ban kajing terang jong kaseng ban penduk no ya kani ka personal interview habang ithep ya kam na betaka grup B grup C ban grup D hakikat sarkar ko pero thik kum sibenta kumbal ale daga sarkar India nadu arja khadrew kumbal ale daki ar politely ki jella hapo kari India tengi kajing tumuhi kedai ba nginrat dingkong in penduk no yang ni kajing tungkam bian kajing tungkam lembaga pisa kajing tungkam lembaga itu ya kilong longhan kajing tungkam lembaga kajing itu ya kilong mikman delarangi le kumta le se ki kun samla ki jongi kindiok kajing kermen haba mi ikam sarkar kindiok mensi man penkre kindiok mensi man pule kindiok mensi man be ya kajing nang jing start kumba kalong mentahi ki babon hi ki bi kena samla ki jongi ki pajba kalawan ko to ka jing snyo ba lada start sakano ka noru lada penkre sakano ka noru lada ngim itu lani lada mdon kita kilong he kilong han ki banirap yangi lese nginum yo kakam ka praktis menta kalong ba lamba ki kani ka personal interview ka jing yo lat ban tap kam daga ba itu ikilong he long han ka pelong ni ki kemi ki pai kun samla ki jongi paswa ban apply kam la iwat chwa manu bala ban yarap ta kani ka de ke bususi ka ba nakali ang jongi ngi thrang yang nut ba ka sarkar jela ka jongi lada ka don kata ka jing thrang ka jing ang nut bakan wan ka jing kho jing suwa habang ithap kam sarkar kari ban pediang ni kani ka jing dawa ju keseng khrang ba kumbala jia kini ki khindia tayo bal adab lamba ka jing simkia ka wen gisang bahalang ira i ka jing jersey jok MPSC deban rat sundan ni kini jing e baro ladang ila ban penduk ya kini personal interview kan long ka ba mentoy sibut ne bat nakaliang ka jongi ni layo snyo ko to ka jing kran jong menteri lang ba ha yang dorbar ka buong ba kidon ki jing yo nong kidon ki jing do nong ya daga badon ka personal interview tingi la pencai ba kini ke jingkran gede tangki jingkran pendak lukam nakaliang ka jongi ngitim lada pendu ya personal interview kay ga jingi onong ka jingi onong ka banengkong kanwan ka khoi ka subah ka tungkang ku tungjam jingi onong ka baar ka pla pisah jong ka sarkar kanum sabai Da ke jing persya juri ki kendon ki bala bu da ke sarkar ka bala penjenjar ban penyak syakmat ya ke jing kai ya umau bat syam ke Joint Action Committee JAC Stone and Crusher Owners Association bat ke Quarry Owners and Workers Association hakala asing ublay jong katayo kila penlong ya ke jing alang patba bat syam ya ke rai ban sange ya ke jing kai mau bat syam naduk ke balang jong katayo Nama Allah Shai, yo bagan ketrok kebalang lek bene, cacain dia, bagan balik catai cacirang, balai luat siap, yo gem balik koye, biara yang dicimpen bena, perlato orang sisni, kanam Vietnam beda kastrai, dakam mon lalu kecami, bak nakayan jengki nong yalam, biar lek cek sarkar, bangun kria yang dicimpo, kabiang, kum kibalai luat. Banyak bagai kum kimrau. Biar bagai cimpenna. Ya. Oh, nanam san, nak idong yalam, bipenna ya kene. Bangado rasisi, yen strat. Kinong yalam ke Joint Action Committee Stone and Crusher Owners Association bat Quarry Owners and Workers Association klarai ban sange kai mau bat siap nadok arpui terik nailar arajar arpusau komisi benta ban penpawe kejing persya ya ke Meghalaya Minor Minerals Concession Rules Triple MCR arajar kan rio Nagaliang Joint Action Committee hakakat kendai terik unailar arajar arpusau kelap penlong ya kejing lang patba bat berok kibriu kibetre ka kamti siap bat mau na katan East Khasi Hills, West Khasi Hills, Eastern West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills banekran lor gijing e bagi kedua na kejing pentrekam ya ka Triple MCR arajar kan rio hakajela
Habakran negeri ngesni Presiden ke Joint Action Committee uba di pengerup ulapan pau ke jeng bakum gitrai par mau gibaret ken mat ada gibut ki kendon jong ke triple MCR bat menaruh bakum ki brio batrai ke kam ken sange khai mau bat siap daruk atpoi trek unailar ha ke porjan miet hagitan ke East Khasi Hills, West Khasi Hills, Eastern West Khasi Hills, bat Southwest Khasi Hills. Bat kini ke jeng sange ban khai mau bat siap kan bateng tak ada ke sarkar kan cimrai ban penkela ya kene ke rule arajar kan rio. Nagaliang uba mau koridor Khars India General Secretary ke seng kinong khai siap bat mau ke West Khasi Hills ulakan thok tenge ek sarkar ke blas jar ya kene ke jeng kinong khai mau bat siap ak jela. Bat ulak keduru bakin tre dalai ru ban shimshalan habaki khai mau bat siap namar bakim dai kinong shalan mau bat siap. Sabar kari bat berngamru belada ke sarkar kam tre ban sengap begini ke jeng dawa ke Joint Action Committee kinong mesim bentah ke election MDC ke ban Salongshan. Bangmenta kilong ba ngin sawang sasisian bagwayaram jakas district task force yang ban forward yang kini ki marpa kendau kini ki metal kini ki maurianet ki bagi penengkam bersyaying lomba ban kono badan sis badan sio nakapan syakat government kata kata kecil nanti ke bangai kendo bakata kan timau ti siapro kabaki kila kabarnes nagamanda jinginum yalam kalong bodam la bandinau sanpau lasi shispamitar naruat jangkawa kini kiwa paganam jani aruat jangkiwa kiban kimau bangin narna asyaban kimau na kane kain kebala dalate ke rules balaton kalau dega ka rules keba ni bakalawai kencong gari bakacan reo kalau long kebatum Jawab pudom jami masak kriya cumol nakane kari bayi jami hakane kan banyak sai dah kabenta kane kakam henrai nado bati sai yimpani batang wayu kamaru balala banwen nakane rules kabangi ngiya kendo kom kinom timau kisya kita kia bale kilam wa bale jangan dom kilam wa bale jangan mauplang wa bale jangan namstan wa bale jangan makruat Wabale juga wajan dia bagi way ini assembly kalau persang yang kebanyakan henlay kam ayam menta kada ke sorjo bapa menta bangin mi ya ka bangin pensno siya ka sarkar bangin pani siya ka sarkar balana dia yang dia pondom jangi hamno kalaway ka cingem jangi balana dia yang pondom hado janmo merak barang banyak Nama kata, kalau ni kepuar ini mensiam nekarai, kom kipai pak, kei kebangi dai, jawaban le, kini kebangi siang, siang sejong, nilawan dia kata berkom berkat, bandong, habakan kating, dan kating, dai bermitra, habakan kating, dan kating. Jai pemitra, bag mangi kinong alam, ngenyan siya sarkar ganon, bagay bagpin kawa, ja rules. Lamdom na, nilayak, tersaw, kumni, menta kempat soto, yaga jingkot lo, jom nung timau batan, saw kumat, lai kumat, na kawai kesinong, kempat soto, yaga jingkot lo, Henry, anda utau dong timau, ulah kriya perdon, tosuto, bakin somat jauta bakoro, balairan kita, ladanang mi timau bersiap, ladanang lo antrai cintrai, kinam pasuto, kinam ken koridor, bakas sarkar rumenta, ken koridor, yani kebatrai yakri kakam. Nama kata kathom na kanya ka chigarang baba kalong bangin tentu siya sarkar bang review ya kanya ka triple MCR jong na 2016 penhap himang kam na chalan ni no dan siya tera kali bak sabi mangkalay dai biseo ka tax mangista biseo ka tax yung kali apa video kanya na badaka kaya pa ng kapsay pa Kuatas ka na sin. Kam
Langsung show yang ini dalam bamja masyarakat bacim talan cuang demi bamja. Banyak kon persya era sorga. Nyinengkap mengkawang mau, nyinengkap mengkawang ding. Andai nyinetang kau lekam. Aji mau dia tinggi pai pak. Lada pi pai pak pinot sisa. Langin kang baik bat mau bat siap. Om tang yangi, yin kang lang yang factory, yin kang lang yang company. Iba tray surat kita keleng kari kasih kejami. Yin kang lebar kita, yin syak kita ban wang lamau apa jaka jami. Tang asli yang akima. Ini complete surat jong kai nyomer kita ki. Da egi mau. Murang asam. Nano gimana? Naga cita jami. Kyo ada dulu mau legal kyo. Tihi naga jaka jami. Balai pada cip pengi ilegal. Kunta pai balai baha. Ni namne ngin mi dakasur tangkawai ngin lek saka sorkar man bisniaw in ki barok sini jumpai pa bat kappa sorkar kampot om AA ninya kun lek barakan boy kapor bangin song shat kan ro pai pa yang song lek Nyong bangin lum ya kecingelang ba kani kecingelang mentasni tapi kecingelang ke bahadu bangin lum ya lum sukun sin Yang bangin bu no da kacing to sa ke government ke ban snow pasap ya ini ke gendon lani ya kata kacing bagi gendo hawe dai ba kani ka kamti mau di syap lada ka sorkar kam snow kam snap ya ini gendon ya ini kacing pun snow jungi hawe dai ba kani ka kam bagi syap jinge ada timau di syap nginong di syap ba ngin sayulum yang sesisian batin pelong dah kecil yakin. Itulah. Hadin kejing mi kahuri hura bat kejing ja hakasnong nong dilon hakaba sangut kila syasiat bat mensau hakala sing play jong katayo kakur paler mau kerda like po like antai kala lom ye kejing alang hakasnong damnar ha southwest khasi hills district bat kenno badai na kadau jong sim kahima nubo sopo bakala mi katai kejing huri hura namar kejing le don bor jong u Kakur paliar mau kerda like po like antai bugentok ya kepo ba kepo mau perdoi bat kepo sangleng kibedai kinong rinong sumar ka kendo kasyap jong kakur hadin balami kahuri hura ba kejing jaba sengosi aga kat sautrek nailar arhajar arpusau hak shnong nong dilon haka bagala dan kejingnya siat ba kejing mensau jong sanut kibrio haka kat kendai trek nailar arhajar arpusau klalu mekador bar kur paliar jong kilai kepo bane penbet gini kenrum kenram hak shnong damnar ha southwest khasi hills Hadin kejingelang nakaliang kadorbar kur paliar like po lengbau advisor uba Preswell paliar. Habakran cikla patai kubor ula keno pada nakadau usiem jong himanu bo sopho magsami kene huri hura ba kejungkul mar hapo kakur. Namal kejing peniat bakla ba kejing le don borju ban weng ba bantung lengdo kat ba umon klem da pentip kakur. Kabah kejing sha kam de kakam jungu reke de kakam jung kakur banjit ne weng yaki lengdo. Uba Preswell paliar ula kenoru bagajing mi kahuri hura hagayo da ulun haga kat sauterek dai na uba paibor paliar acting lengdo bla tungju bor do usiem bar uletho ru ba tang sisien ba uba paibor uloan berpenwet ndrei man la kapor wala kayeng syari kala ai bor ya ujo singwell paliar bon pendep man lume kabai musur haru ndreu tayo Shosho uba Preswell paliar uletho bawa hapdeng kini gejingkul mar bat kiken rum genram ke bajana kapor hagayo da ulun Kabelaja nado uyayong kesenam arhajar pusau. Ndega besngausi kelong bo usiem syamlawan mi tang sisien ru bane penbet. Kumta kakur paliar mau kerda like po like entai kadawa na usiem bo udai ban ba clear. Halo kejingja kabelaja ka kat sau terek unailar. Hapdeng upat bor ba kayeng jong ba paibor paliar ba dawaru niki bor jong kaan ba district council. Bagende AA usiem ubal penmi ke huri hura hapo jong kakur. Baka jing kulumar hapo jong kerilong do kebomot ba kide bi nyagi kam ki jong usem pat menta ngida kerpat ya kibor an ngida kerpat ya kibor sarkar kantame ya ke district council ya ke bakum une usem kala dei ban le
ye ka bakum unusim lade ban le ai Henry lada unusim ka subu bat ya ngap ban thi hang ni yo ba kan mi sibun kijing apo jangan ka kor kajai bat ngiru menta nyem ban se nadu kajing yap jong long do kat kabinet la jong ru memi khamat ha khamat office la jong ru meri bat menta menang le sile ki kam hadu ini kisni ka kur jongi menta yau ni usim kan haban dawaru wadia kan ka menta ba usim un haba kli gini kijingja pilale kulumari gini ki kam beng batung lada jia kano kano hapo jo bakur piap sim jim bakli menta la jia ka katsau tarik jong benai bapra la jia kane usim un hab ban bakli ye kane ka kam kulumar jong ki pai bhur bat ka ying jong pai berlen uhap sim jim bakli namar kane kami gidei ki kam pai bhur kami kadai ba upen kulumar ye gayo wada pedeng baladon ka ordar ka baong ba uneu Jesingwell unlum penkut ya kedegan riu tayo bat kadrisi council akan sak pensyai badai mano ban lum penkut ya kesnam ka isi juga kadrisi council Henry uneu Fiberlin ya ka rai juga high court ya ka ordar juga high court ru umburam usim ru umjuburam mi jingkulumar man lakahat hangnu to usim mulawan ban them ya kene ka kamba balai ba phi ya ka je kumne kumtai hayawat dan kono phim yo u phet lailum laiwa usim yo kumune ba kad ya kata ka himalaya jong uyo I kad ya kene jingkulumar man ka hat lakat no benai kene du benai na du benai April hadu mentah kan opnai ka jing ye kulumar jang yo dolon kidan ki record ki mobile barok ki labun bagi ba atan man bawan pen kulumar ki ne gi brujong khai dolen hano usem wan pantem ye kene kam juan namar kata ka kur menta ka sim ye kene gi lai tli gi agenda ban yai nyo sekhmat ye kene kam bat kane kajing kentho jong ka kur mata bat ngin pen iru ye kajing sisa baka dei kajing pen kulumar kajong usim apo jong ka khendo kur paliar mo kerdalai po lai dai kublai sibon Hadian baka sarkar jala kala pendam no eka memorandum of understanding bat kawe ka company ban penmi eka boarding electric na kawa kinshi hakala asing ublay jong katayo ka joint committee of local people on Kinshi hydro power project kala dawa na umintri katanat boarding uiti mandal ban sedang no eka Kinshi hydro power project Ka Joint Committee of Local People on Kinshi Hydro Power Project agak arpau trek unailar arajar apusau kelawan bani kendu iu menteri ketenat penmi boarding gejela UET Mandal ban kentu na kesorkar bagan sedang no eka Kinshi Hydro Power Project habakran niklat patai kubor uba azandi merthong ulo ong bakum kinong song snong ngak negatan kikwa baga sorkar kan pendap no eka nega project namarkan long kejingker ku ya negatan Uba Zandi bertong uli thu banakal yang kesorkar keladak bansoi yang kesas skular bat ke MS Arena Private Company mendok kesenam arajar henyau. Redangsian kesorkar kelap pendam no ikan yang kesas skular bat ha ubnai leber kesenam arajar arpusau kan yang kenhuan kelawan bani kendu ba kan kerpat kesorkar ba amdai ban pendu ikan yang project kebalamang ha kan yang katan. Ula benrap bahagian yang kejingnya kendu nakal yang kesorkar kelai thu ba kesorkar kelap pendam tang ya ke MOU ndrai om yang ke project. Kumta kilawan biang ban kentu no menteri ban sedang nok kam kloy ke project kam tambah kejela kadon apreng kejing duna ya ke boarding elektrik uba merthong uli tho bahagian kejing kendo nak liang menteri uli tho bagathong jong kesorkar kalong ban penurlong yang ke project ban mentagarang wat kilat kelinti ke biang kenang bahagian ke project kan omsa tang mensia soi ya ke soskular ndrei ban la ban penurlong no ya ka Tehdian kata jaga di project la depan scrap dakanika government haginiki kendiat penaik badan. Ya badai bagani nagaliang jungi haka new penai mas jong mentau senam ngirawan ban kendu ban ngirat request jaga sorkar makamdai ban scrap dengan project
margani ke projek kan long ke jing ke duk okraw ya kan long ka thang ke jui ya kemudian begini nak liang sorkar kala kular yangi bakam kanam scrap ya kenika projek yang mereka scrap tang ya ka MOU bedeng jung company baka government beriasan yang gitu din gatu nagaliang jungi la dawa ba ya kene project dai pan stang no kloi biang sisin nang makan long kejing bentoy nak banta ki pajpa chok katong kathai ke jungi pada se ya ke celah ibar koi na markum bagi mentah ke celah mikna jungi ka don kejing kedu boarding ke besar kai adalah poi tang na duk panai Oktober seneng ter duk nai April kumdu te nagaliang jungi la kapat yang sarkar pakadai banlek kloi hak badai banik banta te nagaliang jongka sarkar takum kejing kedu ke jungi ya isa Kapan nagliang jong sorka ngibu fast purity nak banta ketika kensi project pakin yo bande nak jong ne korman ko banta nak banta kani nagliang jong komen kandang pej benia namar ba kam kwa shu ban shu sign tang ki MOU kumba long kini ki aku senam meradap ong ba ki pro tli ki MOU la shu scrap namar ba kam la ban ki company ku chuan ban strike MOU henry dalam la ban pentrai kani project ke korman ke pemerintah orang ba sen ba sign ya MOU kadai bai kata ke company kadai ban la ban execute ya kata ka jingtre ke paki kwa ya biasa lor kata ka pemerintah nak liang jung sarkar ka kwa ban pentikna ba kan ke project kan nyaj baik sen balak soy ya ka MOU hadu mentah ka nak liang jung korman kadang explore ya ki la nanti kumno bakala ban le hadu kata ka pemerintah ka bakala ban bagan ni projek kan yat bisa perang. Jadi nak liang jung i war minister ida kular yang iba insai kendu yo chief minister ke badai bagan ni pan kampen state ya kene kam age badai bagan ni ka projek ga jungi bat nginang yai ya communicate hak badai bagan ni ka kam nak force ke por pan dikna bagan ni projek. Namar ke jing yai beteng ki parjala Bakin kaya pateng klam dadan ni ki kot kisla ni yo jingbit naka Khasi Hills Autonomous District Council ki HEDC hakasi palay jong katayo katunat enforcement jong ke HEDC kalapan long ya ki jing kanra hakana para Ribhoy District bat kalakang tala ya ki dukan ki bam shimla dan ni ki kot kisla ban le ikinu ki kam kaya pateng. हम लोग प्रोसीजर से चलेगा जैसा इसमें शोकॉस नोटिस देगा टाइम देगा 10 दिन टू शोकॉस नोटिस में कब अप्लाई करो लाइसेंस तब ऐसा क्योंकि हम गुस्सा हुआ कल भी हम आया हम देखा तुम लोग पूरा का पूरा बन गया हम लोग को देख के इधर में हम लोग आया हम लोग को देख के बन गया इधर सब बन गया देखो अभी भी इधर सब बंद हो गया कि हम लोग मालूम हो गया हम लोग आया बन गया ऐसा नहीं करना है समझा नहीं Ki pulit katanan enforcement jangka Khasi Hills Autonomous District Council hak arpu artrik nailar arhajar arpusau. Kilalet ben ajing seneng ya ki kato kanengot kinong shong dukan ki bam jupen biang ya ki trading license bat ki ki kot kisla. Barakani kejing kanra katanan enforcement kalakang talaru ya kato kanen teligi dukan ki baklam ki kot kisla ki babiang hakana para haga district Ribhoy. Hakani kejing kanra jang katanan enforcement melalam kamadu inspector in charge uba F Karsentio lambat ki Kila ajing seneng ya kikat to kaningot kinong shong dukan ki baju pedri bat khang ya dukan juki tang maria yo ajing tip bakatran enforcement kawan ban khandra ki kot kisla bat akani gasngi la ajing maham ka bating bala da hapo sposngi kini kinong shong dukan kempen biang ya ki kot kisla ki badan kam katran enforcement kan khang dam sendon ya ki dukan jongki habakran kinong to kubor uba F Karsentio ule to bayakum kini kijing khandra katran enforcement ka julia man kapor kamtam hakathan kapot bat kiwe bajur bha ke jengdon joginong seng dukan boper ki bamde ki trai jela bat man pentikna begini ginong song dukan ki deban biang lut ya ki kot kisla ki bdan kam na ka ki HEDC uli tho ru bagai ke baju penbitar pat ya ki bor ketenat enforcement kalong baman kapor baju penlong ya kum kini kijing khandra bon tili ki dukan ki jukang khardap ban lat na ka jing sha khandra ki kot kisla namar bakim la ban penbiang ya ki Uba Karsentio ulo ong syo ba kenang yai penlong yakum kini na kapor bat kini ki breu ki dai ban pen biang no ki kot kisla ki jongki lem kamta on khang dam no sendon ya ki dukan jongki
ये लावन लोग नहीं बनने बरकत है जमाना जाओ जाओ तुम लोग जाओ जाओ अपना काम करो जाओ UMLA ka Amlarem constituency uba lakmen rumbui ubalongru unoyalam ka United Democratic Party UDP hakasi hat macai jong kata yong ulaong bakache pet ke MLA banya so no bat ka wei pat ka seng san perthai ka shong hakamon lai lu jongki bat ke tep kamba ya ka ei ka bakile Habai kran begino pathai kubor uba lakmen rumbui ulaong bakadai kajing perkat mon lat luot jong ki MLA Kibalalia soch ki wei pat kiseng kat baha ka bedai ba gajing keno ba kiseng NPP ka la shu thiet ya ki MLA bakin penia so no bat ka nagaliang ba lak men rumboi ulong ba kinu ba penia so iladia ba ka wei pat kiseng kilet hi da gajing perkat mon lat luot jongki ba di maki hi ki batip ba bat ki balak ban batai ulong ba ka UDP ka badan khat arngut ki MLA ka yang scam bet ya kanong rem bat kan yai pen klancho sho e kiseng bar ulapan kan mau ba shwa ki election MLA arhajar arpulai ka UDP kaladan tang kendiat ngut ki MLA ndrai kat to kan ngut ki MLA ki bane ki wei pat kiseng kilawan ban penia so no sha ka UDP ule tho ro ba ka UDP menta kadang persang ban penklan ru harilom garo namar ki election ki balale ka UDP kala phai khmat tang harilom khasi bat jantia ula ongro bawala ka UDP kadon lang ha ka sarkar senrop lang ka balayalam da ka NPP ndrai kan am singap jar tang bakadon lang ha ka sarkar ndrai kan bu jing libet dan kinogino ki kam ki ba ka sarkar kale ki bakta pat ki kampan roy pada ka baha kamiat jong ki pat ba ka jalam Meghalaya Hakapor bang ngilik syopay ba ngilik nang taban jet yo MLA ta kamay primary constant jong belong kum ki MLA kalong bangin tre na ka banta jong u pag ba ta kabangi don na ka sarkar kalong kanyarap yagi ba nginya kren ya kinok ki issue ki bakta ban pen sngew ka sarkar ki bede na banta ka state bat ki bede ru nagbantahi ka ki konstitusi lajong te hangahi kata ka jinx news bot ong senjon nu kata tengam hangangam sngew ka politik ka deba mlong ban shuthia kaskor ka ban snap bet tengi kong ka party hi kajing ya join jong ki laingut syak NPP ngingim la ban komen namar ba katu kadek internal matar jong ka NPP yangi UDP ke bangila ban le kalong kum ka party ngin kum ki MLA ngin persang ban tristom na mata jing bit jing pai ba ngin persang ban tristom na ka banta kajing bit jing biang jong jalla Kani ka jingrung jong langut ki na po kongres atu kan nam kta ya ka UDP yo baka syaweng no na po ka sarkar kata ka jing kta ban syaweng na bam syaweng kata ka syong ha ka how chairman jong MDA how chief minister ya kata ngamla ban komen Henry ngi kong ka party ngin persang ban tray hala ka jong kam hakanu no ko portion kebangidan I will not use the word poaching whoever join any other party it is up to his own conscience it is his own judgment he is the better person to judge for us as of now we are 12 of us we won the election from UDP we stick to the ideology of the party and will try to do our best not only to strengthen the party we try to analyze also as you said before that why most of the MLA they join other party but if you recall that in the last term before the election we have a few MLA who joined the party we will not lose hope we will continue to work to attract but our main challenges as I said before that how to get some bases in Garo Hills so that the UDP which is as I said we could be the largest regional party it should be a pan Meghalaya party not as of now for the last 3 election we concentrate only in the state in Khasi Jaintia region everywhere in the state
you have seen the transformation. In spite of the challenges, there is a transformation, be in health sector, be education sector, be in the road sector, be in water supply, be in youth improvement, be in youth affairs, because you will not find a government who spends so much in human resource development as the government led by Conrad K. Sangma. So that's why the development in the in our coalition MLA, everywhere you will see there is a change. Yes, of course, that development is part of the process. I cannot say that what we have done today is enough. No, we want more. So for me, frankly speaking, whatever development which the government did in the last 6.5, 7 years, it is unprecedented, and that reflect in the budget expenditure of the government from where we start and from where we are here today. So this reflect that the investment of the government towards the overall development of the state. Kementeri Kekot Kekya ke Dr. Amperin Lingdo hagisni balang jong katayo kala pentim baka World Health Organization WHO kadang penlong kecing tokit hakabiade bak kecing kiebiang jong kecing pang polio kabalatip kum ka wild polio hapo karilum garu. Habai keren beginang patai kubor Kementeri Ketenat Kekot Kekya ke Jela Meghalaya i Dr. Amperin Lingdo. Ilong baka sarkar jela kelashim kia ikena hadian balap bila yo kecing pang wild polio. But ini ikena idon hakamet ke bakot bakya. Ilito baka sarkar kan ailat ke World Health Organization bakan tokit Jepang yang ke jingpang ke baper na ke jingpang polio. But dang abru banyo ke jing betha na ke World Health Organization ke ikilat kelenti ki bani banchim mardor. I Dr. Amperin Lingdo ilepan pauru bakalong ke bakongsan ban penlong ye program ban pesoto ki kimi ki pa halor ke jingpang kenang bakin long ki bakloy ban paai ya ki inject ya laki kon. So we have already the DHS research has already given a statement to the media the other day. WHO is now investigating further. Apparently there was another case identified in some other state, if I'm not mistaken, Rajasthan or something, I'm not sure. Now we need to allow the WHO to further investigate. It's called wild polio. It's a different strain of polio to my understanding. However, Government of Meghalaya has focused its attention, Health Department, we are focusing our attention on this child who was likely diagnosed by a likely strain of polio. So we are in touch with the family of the child and under observation, and I have been briefed that child is okay. So now we need to figure out what is this wild polio. We need to figure out whether the WHO will give us further advisories or whether or not there will be a requirement for the institutioning of a new vaccine which will also cover these new strains, I'm told. Not a medical doctor, but to my understanding, I think that is what this entire story is all about. After so many decades, they find a new strain of polio. I think it was called the wild polio. You see, hesitancy. What is hesitancy? When families refuse to allow their children to undergo a certain vaccine. This is an option left to the public. Therefore, awareness of certain child illnesses which can be detrimental to the growth of a child is very necessary. Several factors are there. Hesitancy is not a new phenomenon. Hesitancy has been there from before. But more or less, with this intricate approach that we now have at our disposal, the ASHAs going door to door, the doctors, the health providers, the MLHPs, we have a huge battalion now working on various grounds. And hence, this hesitancy now is reducing substantially. However, this is what happens when hesitancy leads to an irrevocable condition of a child.
sometimes even fatal. Da ka jing snokya halor ka jing don ki brio ki bla lech ban pen thut ya ka jing pen trei ya ki santale ki sub center ha West Giant Hills ha ka se balang jong ka tayo ki no yalam ka Khasi Students Union West Giant Hills Unit ki la lech ya kan do ya ka menteri ka kot ka kya ka Dr. Amprin Lingdo bakan tuklar lem halor ka tai ka jing ja Khasi Students Union West Giant Hills Unit hak arpoi trek unailar arajar arpusau. Kelawan meni kendu ke menteri ketenat kakot kakya ke sorkar Meghalaya naga bentaban pha tuklar halor ke jingdon ki kato kenengut ki brio ke bakwa ban pendek ya ki kamban pentrei ki sub center ki santli gisnong ha ke district. Haba keren ha gilat pathai kubor kinong yalam kila ong badang shen ke sorkar jelak la menjur ban ai markawai ke sub center ha ki santli gisnong ke bakentup ya kamen kesan Madan Ruan Kerwen Yonglang bat kesnong nyau kemai ha ke district West Giant Hills. Hendra gidan pat kiri usiam kabu ki bakwa ban penthut gi kam ban snai gini ki jaka sumar. Halor kania nagal yang ke menteri kelabat ha ka KSU bani kendo ya Deputy Commissioner ke district West Giant Hills ban penbet gini ki kendrom kendram ki bami ha gini ki santli gi snong. Nalor kania ka KSU West Giant Hills kala pen snoru halor ke jingdan kam ban kenteu ya ka barato PHC syaka CHC. Ndrai nakaliang ke menteri kala penpau bayam menta ompat la ban kenteu kerdan ndrai kalkular ban penbit penbiang ki jonan kambaro ka CHC naga benta ban ai kilat ju sumar bapura syakinong shnong kane kathan mat kumju ke KSU kala dawaru naga menteri ban penbahano ek surok ban poi syakinong namdong CHC pada kujuk gopor ban penbiang ki jingdan kam ha kane ka sumar Negeri Sorkar la ai boy ke sub center te sanction bukan tu sanction Mungkesan, Madam Ruan, Kerwen, Yonglang, Penyok Kuman. Dia negeri Sorkar pelayok, negeri office jom DMHO, pelah penyok negeri sub center, pelah don kejingka bung sekotuk jumut. Apa dia negeri sanction, tanah kedau don ki katakan buat kiri usim kebu, buka ban semua ban pendik negeri kejing tereng, lagi dekaba ada buat diki buat sop jongki, negeri jongi, negeri seng, gila wan Bantasi bansko hai madam bagian simkti ban simkia ban pedet no jigini kakam basa teng la aslim kadang bahkan udon kuno kejing ban mi jikulmar apa yang gini kesan senong dan apa yang paiba kadang bahkan kakam kadang wan ra kejing toy bro paiba nong song senong seperti kathai berkom curu kini song sengai omba sorkar rene bepa ke office jong DMHO kan entertain tang ki marwai kita ki marwai armut ki brio dan ini ban perkat kejing haji met jong pun balang pada kalian jong i madam kita omba ini kedua JC kan tay ke kami lah kita sangat ini kedua JC ban penben ya kata ka juri hura baca hati kisan senong kumba kita be dulu basdang pada di ban ya kan ya be ya TV kumba kita rai oman sengap ikajing dawa jong kita ki marwai ki armut ki brio tinggal sebagai keempat kemat iwan ba negaliang sing kalau dengan gue PSC bakal slim bakal rimba sapo slim bakal syakiri sakit haj barato bermenta karku majing dawa jong majuk kedai jaga pol ke population ke jingpun brio ketiki snong kadang pun ketika PSC ke syakiri bakal lai tadi snong te karku dari jaga pol ki brio ke population kadang ki brio kadang pun bakal jing dawa itir dan kam ketiki sub center kadang duna pat ngile kendu madam bai ong ba ni jawa ban pentiu no ekasa keran CC dan kalian juga iong bayam ta 4 lakh hendai la iPod assurance la pular ban penpiang pat diktir kita diktir sumar ki bapiang ketika PAC jas kue perdamat lomba naduk la de upgrade jaga namdong PAC jaga namdong CC usurok mubaria na surok ba sa PAC dong bosni udah kata-kata Siam jengnya ginongpang ginong ginongan sim dawai baru dang pun pak facilities baru nah untuk ke CIC pada kata ru madam bila pula bain pek ni bain pak iki priu jongi ban pek iki baro ban pek iki jindon kam baro habang inya beteng biang iki kubor ngin pen ken mau yakimat bakong san jung kubor menta katayo sedang kadoba sunrai ka basan singi jong kayeng doba thauan ke jela Meghalaya menjur ke dorbar kerpang ya ke bil penbet thmai ke constituency ke KHEDC Pet Zeng langut ke MLA Congress Syai Marwai uba RV Lingdo
mdan jing tmu ke NPP ban weng no ke UDP na ke sarkar MDA ong uba snia bhalang dhar kem ki pulit ya ushambu bale bi ijat ya ka weke kenthai khang khadep lut ki office sarkar ha ka pakhang office jong ke KSU hamau sandram penkut no ke SSA non teaching staff ya ke jing ya ki hadien bayo ya ke jing kular halor ki jing dawa penkre ke nong ba shillong ya ke jing ya khun ya ke semi final jong ke Durand Cup hapedeng ke shillong la jong persha ya ke North East United Namar ke jing sneo bat ke jing jat ratha jong ke surak na wailoi mausan ram bat ranikor ke balapan sertok ikipat ba ke balait bawan ha ke se balang jong ke tayo ke kle nong sensyar ke mausan ram ringkat baru MDC ke mausan ram uba Alvin Saukumi ke lelet ya kendo yo sembut menteri rang ba ke jala uba Preston Tensong bandawa ban snapen bha bat snapen he no ya ke surak kanang ban pensuk ya ke let kawan jong kipat ba Kinong sensyar shnong kinong sensyar hima kamausan ram rangkat kejeng senran lang UMDC kamausan ram uba Alvin Saukme badu MLA berem kamausan ram uba Himalaya Moktan Changpliang hak arpui trek nailar arjar arpusau kelawan menekendo sembut menteri rang ba kejela ulang ru menteri ketenat PWD uba Preston Tensong ban kentu nak sarkar ban penhe bat penbahano ek surok na wailoi mausan ram ranikor Habakran gilat patai kubor hadian kene kejing kendo nagaliang UMDC kamausan ram uba Alvin Saukumi ulito bagajingwan bane kendo yu sembut menteri rang ba kejela kalong ban kentu nak sarkar bagan penkloi no ban snapen he ek surok namar mentala palat san posnam yang ke surok shim lapen he ne penbah uba Alvin Saukumi ulito banagaliang menteri ketenat PWD ulakular ban penkre no ek detailed project report kenang banyo ban penkelash intermediate lane ya ke surok na wailoi shabalat Ula ben rabru banamar kejing seni upal ke surok na wailoi mausan ram trong pleng naglang menteri ula kular ru basan ke sarkar kan saplat na syai kamang pisa naga benta ban penbha ya kene ke surok Gisukman ha kene ke por ban pentip sepi ba nakaliang jong deputy chief minister ila ai ke assurance ya ke ba ke surok ngadu na po wailoi shadu sapo balat shen kin sanction no ba kin sedang ban sna so ka DPR ba ka project kanya chakmat but ni sukumen ru ban pentip sepi abangi od sei namar ba ka surok kelas news hadu kata nadu napo weloi hadu musram bat na trompleng serum bat na kaleng ka jong deputy chief minister ru ilai assurance ba menta shen lakut nu slap menta in sanction swa kapisa tang ban yo swa ka repair kenang ba bensuk ya kalit kawan jong baik tangita kulish ada hadian mengenai penduduk di deputy chief minister mata dari persai ba surok kami samang nak kita kena surok nak kita ka wiloi hadu abalat hadu haran kor kam desu ka sanction ka parem dari mata kini tak sekat case do ka World Bank ban ka pendutaro kala khamjrong ban ka amount sanction ru yong ba kinang le kinang pha consultant ban hadian di consultant di spa de ke DPR ba kanu ka amount ka bakin sanction hadian la de bale ke DPR Islam di kata di segmen berpau kecing sungu ya ka sarkar jungi kecing lam ju bandar sama ban di chief minister di besar persong di chat minister anu kecing ular kecing ini ya kemudian baca cing penhai dan surat maduna wailoi solusi parat kum shipenta ban thau yi ki lat kilanti ban te lakam ya ka jing khayi breu ne ka human trafficking ha ka si balang jong ka tayo ka Meghalaya police bat ka Ministry of Home Affairs ki la penlong ya ka state level conference ha ka ba ki le tai sani ya ki senjam ki ba dei ban shim ban rat tengkong ya ka ni ka kam khayi breu Katrat pulit kejela Meghalaya rengkat bat ketenat Home Affairs ke Sarkar Pedang hak arpui trik menailar arajar arpusau kala penlong ya ke state level conference banyatai na kebenta bentek lakam bat bandrat dengkong ya ke kam khayi breu dan ke human trafficking hak jingan rengkat menteri ketenat Home Police ke Sarkar Jela ubak Preston Tensong ke menteri ketenat ki kam an i Dr Amprin Lingdo ke Director General ki pulit ikong ainong rang ki head officer bat kiwe Habakran nega jengelang usumbut menteri rang ba kejela ubadiru menteri ketenat Home Police uba Preston Tensong.
Ulang ba gejing penlong ya kum kini kijing ya tai kan wan ra gejing mentoy na ke bentak sarkar jela. Kenang bagan yo gejing ajing mut kum no bandang kampen ba bat ban pen klan ya ki an mentek lakam ya kene kam. Da ke bakedoru ba ke sarkar ke danjing temu ban penduk ya kene kam senior. Ka menteri ketenataan i Dr. Amprin Lingdo ila kenturu ya ketenat pulet bat ya ka Director General ki pulet pan pha gejing ajing mut la dadon gejing duna ha gejing pentre kam ya kaan. Da ke bakedoru bakaan kam dai bandon tang hakikot kisla ndagi di banlong ki baklan banla banada ya ginong song snong. And the worry is this issue keep increasing day by day. So therefore, it is the most befitting moment, especially for the government of Meghalaya, having this conference anti-human trafficking. We need to discuss in detail about all these issues, and I don't want to go beyond Meghalaya. Let us talk about the context of Meghalaya, about the human trafficking. I think we don't have to explain anymore, or this is the subject which is very old enough. It's only the question, how do we combat these issues? You talk of women, you talk of children, you talk of men. It is completely inclusive as far as human being is concerned. So, as far as Meghalaya state is concerned, yes, I've seen we do have laws, be it central or be it state laws. It's already in place. But sometimes I would say the state or the central laws needs to be revisited again, because sometimes it is irrelevant. As far as our state is concerned, for example, well-organized group, illegal group, who run the sex labors. You know of police people or policemen or police officers, when they book them, it's so difficult. The moment we reach to the court, the evidence is not enough. Why the evidence is not enough? Because it seems the law needs to be further strengthened. Karibhoy District Sports Association RBDSA hakasi balang jong katayaw kala play perdaya kalampung yelek kai football jong kikentai kabala tep kum ka Women's League arajar arphosaw batla penlong ya kani kijiya ko hamadan yelek ka jong kasnong Dihar Karibhoy District. Karibhoy District Sports Association RBDSA hag arpoi trek unailar arajar arpusaw. Kala play perdapat sekue kelumpung elak kai bol na gebentaki kentai kebelatip gum ke Women's League jong ke senam arajar arpusaw. Ya kebalayo aban penlong ha kemadan elak kai jong ke senong Dihar haga distrik Riboy. Ya kini kelumpung elak kai jong ki kentai lawan ban play perda da uba rangken sai makedo ubrew advisor jong ke RBDSA kum kongsan. Haga jong dan lang uba RB Shadab u presiden ke RBDSA kinong kit kam ke Dihar Sports Club bat kiwai-kiwai. Na kalian kinong yalam ke RBDSA letu bay kene kelumpung lapan long ha kene kesnam kenang bagian la banwan ra iki thai la kai ki batbet ni kisnong beper ki banwan bani kone kene kelumpung kenang bana kalian kinong yalam ke RBDSA kin yo ban sei pat iki thai la kai ki batbet ki ban shisha ka sap ya la kai ki ban mi khmat pat ya ke district haba phai kene kijing la kai kladon kijing kon kabalong hap deng kithan naga kenhuan na rempei Youth Football Academy NYFA bat ke kenhuan Lenti Jam Football Center ha ka bagi thela kai na bro artliki kenhuan Gletrish Tom Mansay lagi sap bagi kun teng e ban yo ban ki jar
Hapadeng ni kejing kon jeng ni artli ki kenhon jong kita ilakai ke NYFA. Kilala ban penki kejar ha kelas step ad hadien jong kelas step ke kenhon jong lenti jam football center kam shimlala ban penki jar. Ha kelamian na kaliang kita jong ke NYFA kilala ban penki jar bad dai lengba kini artli ki gol ba kenhon jong ke NYFA kala long sunan kan nong job ha kini kejing kon. Hadian baka kenhon kai football ke jela ke Shillong Lajong Football Club kala rong sa semi final jong ke Duran Cup bat kanya kun persa ya ke North East United FC kumta ki babun ki pat nong pitkai ke ladukha ka mansim nabaya ke ne ke jing kun an penlong hakan nong ba Kolkata Handrai ka ni ke jing ang not jong ki pat ba kala se so no hadian baya ke ne ke jing kun ya ke semi final en penlong no Hamadan JN Sports Complex Polo haka arpon reo tarik unailar. Ke Shillong Lajong kala penrem ya ke East Bengal da argo lakaway hak jing ko ni ka quarter final jong ke Duran Cup kabla long ha Jawaharlal Nehru Sports Complex ndre ki babun ki pat ba ki Lajong namar ba ke Shillong Lajong kan hak mana yakun persya ya ke North East United hak semi final ke benlong ha Kolkata bat ki ladu ikalat ban petkai ne ban ajing kershan hak madan ilakai ya kinong ilakai jong ke Shillong Lajong Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Meghalaya ubak Shaklar Warjri ule pentip bagajing ang nuat bagajing terang kipat ba banyo saki ya kini gajing kun kalau urlong haba ya gajing kun ya ke semi final apa deng ke Shillong Lajong bat ke North East United kan long no akanong ba Shillong baru ai ku blai kipat ba ke blai mi shitraham manit petka ya ke football bat ki belalit banajing kershan ya ke Shillong Lajong Football Club ubak Shaklar Warjri ule pentip bagatenat kapet ya kini kelumpung kan sabo ya kijaka di tiket haman lagi distrik hak arpusau trik unailar arhajar arpusau. Ula pentip bro pagipat ba kidom yo bandrung lut baro mansaki kini kejing kun. Kumta ke sorkar kalarai banbo ya ki giant screen bagi pat ba ki bami orung show namar baladak ke stadium kin yo mansaki no kini kejing kun haki jaka boper. Boys have really fought well and done so proud. They really made all of us proud. We played to win, but we knew it was going to be very tough. As the game showed, it was a tough game. Full credit to the boys and the coach and the crowd. It was one of the best matches we have seen. A very tough match for Lajong, but you have to give it up to them. They played exceptionally well. It's a wonderful match, and all credit to the team and the entire management. They played
well, and obviously everybody here is happy. So I wish him the very best for the semi-finals also. Te paralok baro da kitu ke kubor ngila poi se bakut jong ka thup kubor jong i menta ka tayo ngin sa sham yang bat phi la sham tayo kublai shibur